kadukomeze na freshman deruka CJ amaze kumenya ko yateye Melisenda bibaza bazabigenza bata amashuri yabo ese ababyeyi be niba bimenya bizagenda bite ahangaha niho twagarukiye ubushize ibihe by'ibiruko byegereje papa Pasteri papa wa CJ nabimenya bizagenda biteka turebe kadukomeze njye mwumva aracyari Didier Manirakiza bagezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi mbasuhuza ngo mukomeze kugira amahoro y'Imana abangaba byabashobeye byose twabibonye mu gace kabanza aha niho twasoreje CJ kumva igihe cy'ibiruhuko cyageze yewe CJ mushiki we Monica na murumuna we Peter yewe CJ waje mu rugo bimeze ute basore narabakumbuye natwe nuko mama we mwana wanjye naragukumbuye we kunanuka ngwino tujye kurya sasa kuri game bari gukina game yewe hari abaturi inyuma ndabafite yewe umwe namushyize hasi uwo ni Peter sasa message CJ what is this who is Marcella yewe CJ biniki Marcella ninde ngo mugiye kugira umwana mugiye kubyara uri mu bice ariko mpereza hano bayiha Peter yewe ugiye kuba umupapa mumpereza ibyo ariko mubigumishe hasi ntagagira ngo babisakuze basore ntago ari byo mutekereza papa arakwica se umva kense ntudaceceka niba iki biri kuba ninde urica nde mama ntacyo natakira hari Monica ubivemo mubivemo umva ni mama wanyu ndabizi iyo hari ikibazo ntacyo ariko nawe ntacyo mama aragenda bamufashe kumbi ndi umwunganizi w'amategeko umunyamategeko Anthony njya mbona benshi babeshya mu rukiko njya mbyibwira mpita mbyibwira iyo utari kuvugisha ukuri watewe umukobwa w'abandi nda ku ishuri dore ari gusuka amazi ari ubimenye bamufashe CJ wabwiwe kujya gushyiraho itandukaniro ku kigo ahubwo yageze ku rwego rwo gutera abakobwa banda mada yewe rekera yageze parapara ayiwe mama ntabwo nzi nagirane ndabizi naragutengushye natengushye papa natengushye Imana nanjye reka naritengushye murabizi neza ko atwite Well, she took the test and it came back positive, and she told me I was the only guy she's ever been with like that. And yarisuzumye bigaragara ko atwite kandi ambwira ko njye musore twabanye mu buryo nk'ubwo. Okay, this is too much for me. Yowe ibi birandenze. You're going to need to talk to your father. Birakenera ngo ujye kuvugana na so wa mwana. Can you tell him for me? Yowe mama waje kumubwirira ngo ki. Oya ibyo wapi. Ibyiza ndumva ariko byakwiturukiraho CJ. Well, can you at least give him a hint or something? None se pasi wambwiye nk'akantu naho nahera. No. Oya, hint. Igenda umwibwirire ni wo wamuteye inda. Ntabwo ari jewe. Hehehe. Kumbe se ushobora kwinjira. Ahari. Dore icyo urwitwaje. Papa mwaramutse. Made you some coffee just the way you like it. Nagukoreye agakawa. Ese uracyagakunda? And I brought you a bagel, some cream cheese. Na burger. Thanks, son. Muhungu wanyu urakoze. Niba iki bijya mbere. Nothing, Dad. I just Ntacyo uzise. Nuko nyine ndi kugira ngo nkwereke uburyo nkushimira kuba uri umupapa wanjye. Ngo ntabwo nashakaga kwangiza umunsi w'abapapa. Umunsi w'abapapa kumbe nabo ba. Kuki ndi kwimva ko ari ikibazo? Yeah. Everything is okay. Byose ni sawa. So
Sort of. ariko birasa ugahisa nkaho hari akabazo ku ishuri byari bimeze bite uracyasoma bibiliya yawe yego nyakubahwa Making any friends? wagize inshuti se Yeah. yewe we narazigize I have a girlfriend. yawo mfite umukunzi mukobwa I kind of dukundana want us to have a father-son talk. ndikumva ngira ngo pe tuganire nk'umupapa n'umuhungu we father son talk. You know how the Bible says that children are a blessing from God? yagiye kubihera ngo papa ntuzi bibiliya ujye uvuga ngo abana ni umugisha uva ku mana. Yes. yego ibyo ndabizi ngaho komeza. Okay, I want to start off by saying that I apologize that I messed up, Dad. papa ndagira ntangire mvuga ngo ndasaba imbabazi kuko nangije ibintu. What are you trying to say, CJ? Sijuru gushaka kuvuga iki uri kugerageza kuvuga iki hanyuma Out with it. vuga Say it. bivuge. I got my girlfriend pregnant. nateye umukobwa inda yewe we umukunzi wanjye uteye inda umukobwa dukundana. Dad? papa isa ritarakara ibyo nibyo nari nakubwiye. You're just not going to say anything? none nta kindi uvuga ntacyo urenzaho. genda sohoka unteye umujinya CJ yaramwiteze mu byinshi disi. We should have sent him to a Christian university. sasa dukwiye kuba twaramwohereje muri universite y'abakristo. We let him decide, Chikuma. twaramwemereye yihitiramo. It doesn't matter. Girls get pregnant at Christian schools too. ubundi se bivuze iki ku mashuri y'abakristo n'abakobwa nibo batera amada. I should never have listened to you. ntabwo nari nkwiye kuba narakumviye. You wanted him to be a man and face the real world? ngo washaka ngo umugabo arebane n'isi ya nyayo. Well, you now have your wish. none ibyo wifuje urabibonye. Slapping him across the face. isi itangiye kumutera inki. Look, what's done is done. ibyabaye byarabaye ariko umugabo wanjye n'umugabo we. What will people think about our parenting skills? abantu urumva bazatekereza iki ku bumenyi bwacu bwo kurera. Oh, pastor's son gets girl pregnant umuhungu wa pasiteri yateye umukobwa w'abandi in his freshman year. noneho ku mwaka we wa mbere wo I'm gutangira. not ready to become a grandmother. uyu yiwe ntago niteguye kuba nyogokuru w'umuntu. We've been so busy taking care of others and their problems, we neglected to take care of our own. twariho duhuze twita ku bibazo by'abandi twebwe nitwiyitaho ibyacu ntitwabyitaho. You know, urabizi ariko she doesn't have to have the baby. buriya ni ngombwa ngo agire uwo mwana ubwo wahita wumva icyo avuze umugore wa pasiteri ni ibiki. Can't believe we're even discussing this. yewe wese nanakwiringira ko ibi turi no I know kubiganira. it's and buts about it. Abortion is out of the question. Okay, I'm just urabizi ibintu byo gukuramo inda biri mu kintu ubaza udakwiye kubaza. trying to be practical. out of the I mean, what question. if she decides to have an abortion? What can we do? Njyewe nyine icyo ndi kugerageza ni ukutanga ibifatika ibikoreka. none se ari bubyiyanzuriye twabigenza gute ku mahitamo ye. It's her choice. Good point. I didn't think of that. kintu cyiza ntabwo ibyo nari nabitekereje. But we have to figure this out. yewe ariko tugomba This is kubimenya. delicate. They could get married, become a family. wenda bashyingiranwa Many people b'umuryango. make the mistake of getting married just because they had a baby together. abantu benshi bakora amakosa guhita bashyingiranwa ngo nuko bateranye amada. Marriage is a sacred commitment. gushaka no kumaramaza Till death do you part. kuko urupfu ni rwo rubatandukanya nibyo. Well, married or not, we can help him look after her and the baby. baba bashyingiranwe cyangwa batashyingiranwe tuzabafasha kwita ku mwana wabo nawe tumwiteho. Melissa But we'll have to have some ground rules. yego I know ibyo they've nibyo already been ariko tugomba kubashyiraho n'amategeko. intimate, but I can't have sin under my roof. Or like you said, what's done is done. A man shall reap what he sows. nk'uko bivuze ibyabaye biba So he will have byabaye to face the consequences of his actions. ariko umuntu agomba gusarura ibyo yabibye. CJ agomba kwirengera ingaruka z'ibikorwa bye. That as parents, natwe the best nk'ababyeyi thing we can do is just support them ikiruta twabakorera ni in ukubashyigikira the process. muri urwo rugendo. uyu mumama nta kibazo cye
urabizi. I'm sorry I shouted at you earlier. Mbabarire kare nagusakurije. Ndagushimiye. Forgiven? Ubwo urambabariye? Yego. Ngeze. Uyu nta kibazo cye. Who's doing today's devotion? Indi urayobora uyu munsi. As he needs the Lord more than all of us. Njyewe ndumva ari CJ kuko ndiko ari gukeneye Uwiteka cyane kuturusha. Nice, Monica. Peter yumva birarenze. Maneke ibyo ntago ari ibyo nawe. Na cya CJ umva ibyo ntari ibyo pe nago Do bikwiye. it every day with mom and dad while you're at school. She has a point, CJ. Uraburana iki ko twabikoraga buri munsi wagiye ku ishuri urukumva atari wowe utahe. Mama yita vuba ntibyo pe. Zijya no kumubwiriramo. Ugiye gusoma Zaburi 127 utavuze imirongo umenya ngo ni igice cya n'umurongo wa mbere ugakomeza. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who builds it. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Uwiteka iyo atari urinda umudugudu umurinzi abera amaso ubusa. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka mukarya umutsima w'umuruho nikaho bakunda ibitotsi. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororanatanga. Arrows in the hand of a warrior. So are the children of one youth. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Okay. So, who can explain what CJ just read? Ninde wasobanura ibyo CJ amaze gusoma? Well, the summary of the verse is that we are wasting our time in any project that doesn't involve the Lord. Tavuga ngo urebye inshamake z'iyi mirongo twaba twiruhiriza ubusa turi gukora imishinga yacu ntidushiremo Imana. Okay. Ibyo nibyo sawa birasobanutse. God can give you good sleep. Imana ni itanga gusinzira neza. It doesn't say that. Ibyo se yabivuze. Kumbe CJ ubanza atasomye neza ku murongo wa kabiri aho havuze ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare n'ibindi bagasoza avuga ngo niko aho wakunda ibitotsi. Aho umenya CJ atahumvishe. And mutual blessings are coming our way since CJ is going to become a dad. No twebwe imigisha myinshi igiye kuza mu nzira yacu kuva CJ agiye kuba umupapa. Abatangiye kubiseka abatangiye kubyakira. Byagezaho CJ sinzi yagiye. Kumeni kwa Melissa. Mom? This is CJ. Uyu ni CJ mama. I'm sorry, Marcella didn't say. It's okay. Utwihangane Marcella ntabwo yabanje kutumenyesha. Nyirabukwe n'umukwe we. Hari kuganira. Nzasa. I know this must all be a shock. I'll say. Ni sawa ntacyo bitwaye. Ndabizi na Marcella nawe byamutunguye. CJ, this is my brother Hector. CJ uyu ni umuvandimwe wanjye Hector. Hector yarobiye sinzi. Be kurinda wabwira uhuriwe ndakuzi weho. You're the guy who got my sis pregnant. Kagasore kateye mushiki wanjye nda. None urukundo ngo mfite umutwaro wo kurera n'umwana. Like she's just gonna drop out of school, give up her scholarship and forget all about her dreams. Hagiye kuva mu ishuri akareka buruse ye akareka inzozi ze. Such a disappointment. You're supposed Mbega kuntu ugiye gutungurwa. to be the good one, the smart one. Wari ukwiye kuba umuhanga, muntu You're mwiza. supposed to get out of here and do something with your life, but now Wari ukwiye kuba uruzavanga agakora ibintu mu buzima bwawe none ubu you make a big mistake. wakoze ikosa rinini kubera aka gasore. Nah. Ntago ari ikosa rye, ni ikosa rya babiri. Now I know guys like you think you're a real player, huh? Ubusore nkamwe ndabuze mukeka ngo muri abakinyi banyabo. Well, you just played the wrong family fool. Akigoryiwe umuryango wakinye nawo ntago uwuzi. Hector!
ubundi Hector ubwo niwe atamukiza aramwica. Hector rekera n'umushitsi mu rugo rwacu. Ninde n'umushitsi w'abandi? Njye ni njye mugabo hano mu rugo. Njyewe ntabwo nshaka ibibazo. Ibyo wakerewe wamaze kubiteza. Ahubwo nudatangira kugenda usohoka, mbega ibibazo bigiye kuba byinshi. Ibyo wabyumvise. Ndi kugerageza gukora ibintu byiza. Ngaho rero ukora ibintu bizima usohoka mwura muryango. Ubundi karo azamusiga twabitangiye none tukabirangiza. Ntabwo ari uko bizagenda. Marcella n'umwana wanjye ntabwo nzabakorera ibyo. Ngo umwana ninde wakubwiye ko azayigumana? Ndaje mujyane ku gakliniki kuyikuramo. Marcella ngo ni umubiri wanjye ngiye wakwanzura igomba kubaho. Ntabwo natuma ubuzima bwawe bwangirika kubera aka gasore. None si icyo abona musaza wa Melissa yarakaye. Marcella hari twigendere ngo mujehe. Utekereza ngo murajyana se? Ntabwo ari uko mbitekereza. Genda. Hector aramumara aramurya ahubwo. Hector itwararike. Cya Hector ntabwo cyuye wowe. Mama wa Marcella reba hano. Look at it. Uyirebe. I was pregnant with Marcella in that photo. Ngo yaratwite. When your dad left? Marcella igihe so yansigaga. Natekereje gukuramo inda. Ngo yaratwite Marcella. Icyo gihe nawe nkufite. Ntabwo nayo nshaka kurera abana babiri. Ndi njyenyine. Ariko hari icyambujije gukuramo iyo nda. Inda ya Marcella. Numvaga ntwite umwana udasanzwe. Umumama babizi. Cya Hector byo ntacyo kiba kizi. Umumama niwe bimenya disi. Mwana twite. Dore. Hector barakunyijije wa gasore we. Sije. Please. Ndakwinginze. Mwemere imbabazi zanjye. Ntabwo nari ngambiriye kubababaza. Lo siento. I didn't mean to cause any trouble between you and your family. Ntabwo nari ngambiriye guteza ibyago hagati yawe n'umuryango wawe. I didn't mean any disrespect by coming here. Kandi no kuzana sinari ngambiriye kugira uwo nubahuka. I love Marcella. Marcella ndamukunda. But I do realize that this pregnancy was unexpected. Kandi ndabizi ko kugutwita ntabwo twari kwitezwe. This wasn't. Ko ntabwo ari kukura. Ibi ntabwo twari twabipanze. I just hope you could find in your heart to forgive us. Kaniringiye ko mu mutima wanyu murabona kutubabarira. No matter what Marcella decides to do. Ibyo Marcella yakwanzura gukora ibyo aribyo byose. Uyiwe n'ubundi aramwishimiye. Ni sawa nta kibazo. Ibi bintu bijya bibaho. Life doesn't always go as planned. Ubuzima ntabwo iteka ariko bugenda nkuko twabipanze. Ngo kandi hari igihe byaba ibintu byiza. The Lord has a plan for us. Ubundi Uwiteka dufitiye imigambi. A plan to prosper you and not to harm you. Ni byiza si bibi. A plan to give you hope and a future. Kugira ngo abareme ibyiringiro by'ibyo muzabona hanyuma. Jambo murarisi. Yeremiya 29:11. Yowe CJ uzi Bibiliya nyirabukwe. Atangira kumwishimira. Erega se ni pasiteri none urwa Hector yowe none ubwo mugiye mu by'Imana. Ntabwo nabona icyo nasubiza. Reka tujye. Cyagita ngo ningira urugo. Urukundo rurahari. Just think about it, Marcella. Marcella bitekerezeho. Nzabitekerezaho ndakomeje. Erega n'umwana wanjye nanjye kandi nakora icyo nshoboye kugira mbiteho mwembi. Urakomeje se? Urambwira ngo
ngo tuze kubana iwanyu. No, that was intense. Plus, it's not forever. It's just until we can get this figured out. Erega ntabwo ari nose katari burundu, nukugira ngo nyine tube tubona uko ibintu bigenda. Bashaka gufasha. Okay. I'll think about it. Sawa, nzabitekereza. I don't want you feeling any pressure from Hector. Don't worry about him. Ntabwo ngira ngo wumve Hector guteye igitutu. Wimuhangayikiro. Njyewe Still. wigirira mu buzima. Sure if this is the right environment. CJ ariko akareba ahantu koko kwaba n'umwana na cya Hector n'igitutu. Atekereza nta gutekana. Dore kiji. Maze sera ko ntarinzi ko wagarutse. CJ abona iki gisore se kandi kiriho kivugishwa kuri Marcella. I'll tell my mom to prepare a room for you. Sawa, icyo matekerezo cyiza. Ndaza kubwira mama agutegurira icyumba. You know, this isn't exactly what I had in mind. Really? Thought you knew I was one of the good guys. We'll see. Okay. Come on, I'll give you a ride back. Ngwino ngwe lift ucyure. This is your car? Iyi modoka ni yawe se? Marcella ntabwo yari umwasama. Papa wa CJ yazindutse mu rusengero. Ni ibiki? Hello, Pastor. Muraho Pastor. Yego Marcus. So what's going on? Nibiki biri kuba? I feel so ashamed after everything we did. Ndumva mfite isoni hanyuma y'ibyo twakoze byose. These things do happen. Erega urazi ibi bintu bibaho. Nkuko ujya ubivuga mu byigisho byawe. Ko n'intungane ishobora kugwa ariko igahaguruka inshuro 7. Ariko abana bawe bo byarangiye bameze neza. Njyewe abanjye bari gutera aba batamada. Natwe bya bitworoheye, natwe ari ibibazo twagiye tugira. I've been praying about letting you take over the daily operations of the church. Nariho nsenga kubijyanye nuko nakwegurira ukajya gukora ibikorwa by'umunsi ku munsi by'itorero. I don't know. Why? What's going on? Ntabwo kubera iki nibiki biri kuba nibiki kujya mbere. Urabizi kuba sogokuru no kumarana agahe n'umuryango wanjye. Nanone nkatekereza Imana iranyigisha kuringanyiza ibintu. Uzabisengere. Nzabisengera turebe icyo Imana ishaka ko tubikora. Garuka ku ishuri bari mu myitozo ya basket. CJ aje yakerewe. Kweki wakerewe? Umbabarire coach. Nibwo nyiva mu biruhuko. Ibyo ntuzatume bisubira. Byo muri match. Kapiteni ni inshuti cyane ahita mu umupira kugira ngo batakomeza mbura. Coach amutera amagambo. Byo mukasi komeza ukore. Keep walking. Go to work. Marcella sinzi ibyo ari babwira Professor Thompson. Arasezerana. Nibiki se mukabyara. All right, ladies and gentlemen, classes. Mr. Okafor, is there somewhere more important you need to be? CJ nawe itasohoka. Thompson. Hey, yewe, Marcella. What was that? You're not staying in class? Birabyari biki? Ntabwo uza kwiga. I'm dropping out, CJ. CJ ishuri ndariretse. Urariretse? Wait. Does that mean ibyo bivuze I won't be able to hide it.
I'll be getting big soon and people will start talking. Ntabwo nabasha kuyihisha. Vuba irabibaye nini. Abantu batangira I might kuvuga. as well get it over with and focus on my health and the health of the baby. Icyo ngiye gukora ni ukwita ku buzima bwanjye no kwita ku buzima bw'umwana. Sijasekamo. Bivuze ngo wahisemo ibi tugiye kubikora. I'm having the baby, CJ. Sije umwana ngiye. I'm sorry. Ndamugumana yewe we kirishima kirahobera ariko ibikabya ayiwe unyihangane ubwo ntabwo mubabaje. Are you okay? It's fine, you didn't break me. Wow, we're doing this. Okay, well, my mom said she could take you to your appointments if you want. I mean, I'm gonna try to come too if I'm not in school or practice or at work. Mama yavuze ngo imeno wamutse bishatse ariko nanjye najya nza igihe ntari ku ishuri cyane ntari kwitoza cyangwa se ntari mu kazi. Work? Akazi? Oh, sorry, I didn't tell you. I got a job. I work at Brick Cafe. Marcela ntabwo nakubwiye nanjye natangiye akazi gukora mu gakantini hamwe yakoraga mbere Marcela. I'd like to see you in that uniform. Yewe we ntakifuje kuko nari muri mwila uniform. Byoroshye ndi kugerageza gukora ngo nanjye ndeye ko nafasha. I gotta take you home. You gotta be my parents, my sister, my brother. Kandi mukiri mu rugo raje uhure n'ababyeyi banjye murumuna wanjye na mushiki wanjye. Okay, let's go. Twagiye rero twagiye. None hase Professor Thompson uramubwira iki? Ubwo se gusiba rimwe urumva ibyo umuntu atabyihanganira. Tamucyura. Marcela nano ndabona yambaye neza. Oh, it's you. Why didn't you just use your key? Ni wewe kutakoresheje urufunguzo rwawe. Marcela. Monica, uyu ni Marcela. Hi, Marcela. Aho Marcela. She doesn't look pregnant. Kadasa nk'utwite. Papa none nturumenye umuntu uri hano. Hello. I'm CJ's father. Muraho ndi CJ. Marcela. Ndise wa CJ. Hanyuma wewe uri ndi Marcela. It's a pleasure to meet you. Ni byiza guhura namwe. So this is the girlfriend. Yeah, hanyuma uyu niwe mukunzi wawe. Girlfriend. Girlfriend, huh? Hey, kunyita umu girlfriend wawe. Hi there. Yewe muraho. Ibi ni iki? Mom, this is Marcela, one I was talking about. Mama uyu ni Marcela mwe navuga gahita muyambira. Mbega ubwuzu. Pleasure to meet you. Uyu mama nabwe nta kibazo yiwe nta kibazo cye. Ni byiza guhura nawe. That sounds lovely. Thank you. Ahubwo ngwino tujye kurya mbega kuntu bivugitse neza. Oh, and I was thinking that maybe we could sit down and talk about what we should do. No ntekereza niba twakwicara tukaganira ibyo twakora. Okay, let me go spend some time in the word so I can stay in the spirit. Sawa kandi njye gufata umwanya ndi mu jambo hanyuma ngume mu mwuka. Hanyuma ngume mu mwuka. Stay in the spirit. Igihe cyo kurya. Marcela. Marcela. Like the food for us? Wasabiye umugisha ibi byo kurya ariko nawe wituma datekana mu nshuro ya mbere dusuye. It's fine. We used to pray as a family when I was little. Nta kibazo ndi umwana natwe twajyaga dusenga. Bless us, O Lord, and this our gift which we are about to receive. Duha umugisha mwami n'iyi mpano turi hafi kwakira. In Jesus name. Mu izina rya Yesu amen. Agasengesho ni kagufi cyane mbega agasengesho keza. Ndagushimiye nyakubahwa. So how did you and CJ meet? Wowe na CJ mwahuye mute? We're in the same class. Turigana ubundi. Well, nako twahoze kumbe wibuke gene yavuye mu ishuri. Marcela decided to drop out. Marcela yahisemo kuva mu ishuri. Hanyuma I'm having the baby. Umwana ndamugumana ntabwo ayikuramo inda. That's excellent news. Mbega makuru meza aranduhuye pe. But her
Your brother doesn't exactly feel the same way. nibyo ariko umuvandimwe we musaza we ntabwo ari uko abyumva Hector He wants her to terminate the pregnancy. aragira ngo inda yikuremo. Hector's stubborn, but he'll come around eventually. Hector ni ntagondwa ariko aragera ubwo abyumva. Aragera abyumve, aragera ahabyumve. Your brother, he lives with you? Musaza we murabana? He's the man of the house, or he likes to call himself that. Ahubwo niwe nyir'urugo nuko abyita man of the house cyangwa se wasigaranye inshingano z'umukuru w'urugo. There hasn't really been a man there since my dad left. Kuko mu rugo ntigeze haba undi mugabo uhereye igihe papa yagendaga igihe yabasigaga. I see. Wari ukwasiga ni wari ugupfa. Ndabyumva. Marcella, you know, you're welcome to stay with our family, and we won't mind taking care of the medical bills. Mwese uhawe ukaze kubana n'umuryango wacu kandi ntacyo bidutwaye no kwita ku mafagitire yo kwa muganga. Wow. Arumirwa biramurenga. Really kind of you. Mbega ko muri abanyabuntu sinzi navuga iki. Waguma hariya dufite icyumba wagumamo kugeza igihe ubyariye. Afterwards we can get a nanny to take care of the baby here while you continue with school. Kandi nyuma y'ibyo tugashaka umuntu akita ku mwana hanyuma nawe ugakomeza amashuri yawe. Mwembirega. Yewe bwasije ndarwo rurumirwa papa ntabwo nagusanga ukora ibyo pe. Ahubwo se ninde uri kusaba? Ndiho ndaguha. Thank you. Ndabashimiye. I got a new job, so I can help with the bills. Nanjye nabonye akazi nzajya mbafasha kwishyura. A job? Ngakazi. What about your studies? Hanyuma amashuri yawe. Mom, I need to step up. Mama nanjye nkwiye guhaguruka. This is my responsibility. Izi ni inshingano zanjye. Can we eat now? None ubu twarya hari umuntu nabonye utajya ubasha kwihangana. Monica ko mwatinze niko. Yego. Katurya. CJ mu kazi mu kantine mu restaurant. Ugira pete. Deba cyaroje. Dore CJ mu ishuri. Thompson. Nta wundi acunga. Nsanze utari kumva ari gusinzira. Wunda gusohora. CJ nanone yakerewe muri basket. CJ ntabwo ibintu biri kugenda neza. Mubisoze basore, mubisoze get done fellows. Zagiye kwisuzumisha. How long is this going to take? Ariko biramara igihe kingana iki? Your father and I agreed it's good for you to come to these appointments, okay? Njyewe naso twabyemeranijwe ko ari byiza yuko wazagajyana kuri rendezvous, kuri kwipimisha. This is so dumb. All because my idiot brother was too naive about sex. Ibi ngibi ngiye birarambiye ngo byose kubera ko umusaza wanjye yari yashyuhiye iby'ubusambanyi. No ma'am, no. Watch your mouth. Monica, reba umunwa wawe. Life has consequences. We just don't want you to. Ubuzima bugira ingaruka nuko tutagira ngo areba. If Dad had allowed CJ to date in his senior year at high school, none of this would have ever happened. Ubundi papi we yemera CJ agateretana muri segonderi ibi byari kuba kumbe CJ baramurekuye kujya muri kaminuza batakimukurikirana. Nta kindi yahise akora. Utera inda. Monica kuvuga ngo byibuze bamureka agateretana kiri ku ishuri. Agibya. Do I need to tell you to wait in the car? Eriko abishyuhiye. I won't end up like CJ and Marcella. Monica ubu nkwiye kuba nakubwiye ngo ujye gutegereza mu modoka. I'm going to start dating when I'm 16.
njyewe icyo ndi kugira ni uko ntazaba nanjye nka Marcel na CJ njyewe muzanyemere ntangiye guteretana ngeze ku myaka 16. Okay. Well, let's have you tell that to your father and see where that gets you. Okay, turaza kubwira papa wawe tureba aho biri kugeze. Turebe niba ari bubyemeze. Marcela ni utahiwe. Hi. Dr. Summers will be right in. Okay, this will feel a little cold. Uraza kumva ukonjemo buke. Will you be able to tell if it's a boy or a girl? Uri buze kumenya niba ari umuhungu cyangwa umukobwa birashoboka. Ariko umwana yemeye gukorana niwe mwana yari ute yabigenza. Oh, is that him? Yewe uwo niwe avuga umuhungu him. Oya ari n'igihe yaba her cyangwa se umukobwa. We don't know quite yet. Ntabwo twari twabimenya. Wow, that's amazing. Yewe mbega ni byiza. Biratangaje. Something wrong? Hari ikibazo. Is the baby okay? Umwana ameze neza. I don't want to worry you. Ntabwo ngira ngo uhangayikishe. What is it, doctor? Doctor ni iki? What is it? It's detecting fluid at the back of the fetus's neck. Mu ijosi inyuma ry'umwana imashini ibonye amazi. Was that normal? Ibyo bivuze ngo aruzuye se? Ni bisanzwe. Rimwe na rimwe biba bigaragaza kuzavuka atuzuye. Ubwo se nko kutuzura kuwe ntabwo twari twabimenya neza. I'd like to run some more tests. Kandi nkora andi masuzuma. Tests won't change anything. Ubundi se byo birahindura iki? Babonye umwana azavuka atuzuye. Ubuke na CJ bamutwite babonaga azavuka atuzuye. Izera arahira Mana navuka yuzuye nzagukorera ubuzima bwanjye bwose. Avuka yuzuye. Isete ajya gusenga. Mana gushimira imigisha yose waduhaye. Agushimira ku bwa Marcela. Akagushimira noneho cyane ku bw'itorero no ku mu bushobozi bwo kuriyobora. Shante. No. This can't be right. No. Yo ibi ntabwo byaba ari ibyo, ntabwo ari ibyo. Save it, Shanti. Dore wa mupapa w'umwana. Shante ibyo bizigame ntabwo ndi muri mood nziza ubu. Not in the mood, okay? Hey, my bad, dude. You know, I hardly see you anymore since you picked up that extra job. So, ariko G ntabwo nkikubona. Uhereye wafatiye akazi. Ibiraka ntabwo nkikubona. Sorry. Ihangane. So what's up? Meze bite? I barely made it to the semester. Let's go. I don't know what I'm gonna do. I went from an A to a C, like... Dari gutsindwa. Yavuye kuri A ageze kuri C. Don't you need a GPA of at least 3.0 to keep playing for the team? Oh my... Oh. It's a cold world. CJ ibi ntabwo yabishobora. CJ, we need to talk. Coach abonye ibintu bimaze kuba gahe. CJ dukwiye kuganira. Haza yakerewe bya. Amanota ari gutsindwa. Nje gukura mu ikipe. Kubera iki ibiki? I can bring my grades up. Just give me a chance, please. Amanota yanjye nshobora kuyazamura mu mahirwe. You coming late to practice? Your grades are down. What's going on? Yuzu ukerewe kwitoza. Amanota akaje. Buri n'ibiki biri kuba. Coach Talk to me, son. Tell me what's going on. Mungu wanje mbwira n'ibiki biri kuba.
got a girl pregnant. nateye umukobwa inda yewe we coach biramurenga ni G coach nawe My job, school, classes, basketball. Listen to me. Can I yewe give you some nyumva advice? ese nguye inama You just need to pull out of school and come back next year. uburekeye kwiga uzagaruka umwaka utaha No, coach. I can't do that. My parents would kill me. ibyo sinabikora ababyeyi banjye banyica need this. Listen to me. This wowe is what's nyumva best for you, son. ibi nibyo byiza Good luck. ahubwo amahirwe n'imigisha good luck uretse gukora ibintu byinshi ubundi ukabyica bimaze iki Here you go. kapiteni bakinanaga mu ikipe You were the best freshman we've ever seen. wihangane kubw'ikipe pe ni wowe umuntu uza wa mbere twakiriye mu ikipe urenze Thanks, man. Just send me a spot, okay? I'll be back next year when I get a handle on things. umwaka uza utaha nzazerega ibintu maze kubitunganya sije uramuhamagara kuri telefone Marcel ni njyewe Monica Monica, what are you doing calling me so late? Monica kuki bamagaye What? Marcel ibise byamufashe mama yamutwaye ku bitaro Okay, I'll be right there, okay? yewe gwe ndaba mpari CJ, where do you think sasa you're wakorera sije utekereza uri kujya he The baby's coming. umwana ari kuza iki kapiteni wa basketball ni mushuti mwiza taza sije ntegereza keneye rifute Yeah. afite imodoka nziza tamuha lifuti mwana we ibi ntabwo nakwiringira ko biri ko abamama bakoranye bari hafi kuba ba nyirakuru b'umuntu Mom, is CJ here yet? mama CJ ntabwo yari yaza He's on his way. Monica yamuhamagaye nawe ari kuza Marcela ndakubwira ngo ndakeneye ngo usunike Push, Marcella. I'm looking for Marcella Rodriguez. rero ndashaka Marcela turamurangira That's right. It's okay. si umwana aravuka yuzuye cyangwa CJ nawe yaje Marcella, I'm here. It's okay. You did good. You did good. A little more. wongera kandi gake umwana ahita avuka agasaku murakumva umwana yiwe we ese ameze neza yewe we aruzuye Imana ishimwe avutse yuzuye Is she okay? Looks like this makes us grandmas. It does. yewe birasa nkaho ibi ngibi bise tugira ba nyirakuru b'abantu umwana arihe mumume umwana wanjye mumume abagabo baba basigaye ahantu kure bategereje kumva amakuru It's a girl. ni umukobwa A beautiful, healthy girl. ni umukobwa mwiza wuzuye Congratulations. cya Hector
So your uncle now. Uno no wabaye nyirarume w'umuntu. Ibyo uzabishobora. Ibyo ngibyo se. Ntacyo bitwaye. Noneho kiramwemeye cya hector Look at her. She looks just cyewe murebe. Arasa nkaho ni wo musa. Abaganira. Hasa barakomanga kana kare ariko bwabone bande bajya kutubangira. What are you guys doing here? Basore. Muri mubiki Checking on our teammates' newest edition. Turashaka kureba urubyaro rwa mbere rwo dusangiye ikipe. You look so good. Shanti. Cya Shante. Congrats. How is she? She's good. Amezate. She's really Ameze neza. Shante wanza kunda abana. She's already a heartbreaker. So, how's it feel? Being a dad now. Uruko bimeze ute kuba umupapa? Feels like Ndikumva bimeze. joy. Umunezero. Hey man, thanks for the ride, Divine. Ndagushimira ku bwa lift. Bring the flowers, coming to visit. Bw'indabo. You don't have to do all that. Kuza kunsura sibwo mwe mukwiye gukora ibyo. Turi ikipe. Got your back. Tugomba kugutera ingabo mu bitugu. I'm gonna do a job. She got a name yet? Mwamwise izina. Faith. Hamwise Faith. Cyangwa se Cyizere. I'm proud to have my granddaughter joining us in church today for the very first time. Nishimwe no kugira umwuzukuru Please wanje. help me welcome Faith. Yaje ku rusengero bwa mbere. Ndabinyuze mu mfashe duikaze Faith. Her mother Marcella. Na mama we Marcella. And CJ. Na CJ. Mungu wanje. Bless the child and bless our new family. Imana humugisha umwana n'umugisha urugo rushya. Ni bangahe muri mwe muzi ko dukorera Imana itanga amahirwe ya kabiri? So when life hands you a raw deal, rise up. Iyo ubuzima bushatse kugukira hasi, haguruka. When you suddenly fall ill, iyo urwaje, you don't know which way to turn. Ntumenye wahindukira ukatira he. Things seems dark. Rise up. Buri kimwe cyose gigasa nk'umwijima, haguruka. Rise up. When your children iyo abana bawe go into disobedience, bagiye mu kubahuka nta kubaha, bagakurikira inzira batandukanye n'itorero, haguruka. Mukecuru nanone yateranye ntabwo ajya asiba. Ubuzima bwihaye kugukangisha indwara, haguruka. 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 For a righteous man may fall 7 times. Kuko n'intungane ishobora kuba yagwa 7 and rise again. Ariko igahaguruka and rise again. Ikigisho kirumvikana. Haleluya. Ikigisho kirumvikana neza. Kirumvikana neza cyane. Look where he's brought you from. Yeah, come on, look where he's brought me from. Look where he's brought. Nebi gukura. Korari iramya no guhimbaza. Niba igezweho. Sasa uravuga ngo mu mwaka wo gutangira nubwo ibintu bitagenze nkuko byari byapanzwe, ku bufasha bw'ababyeyi ba Marcella na CJ. Bise kuri Faith mu gihe cyo kwiga, maze CJ na Marcella babasha gusubira ku ishuri. I know what all is already, but I was worthy. The way we buried from. Bwakurikiyeho CJ yize ku mashuri ye ndetse no guterana agakomeza kwizera kwe, aza kubona kapiteni w'ikipe ya basket mu mwaka wakurikiyeho.
Masera graduatingiye muri biology ndetse bari gupanga kujya mu ishuri ry'ubuganga. Nayo dada was what ndabizi ntabwo nari mbikwiye. Sasa Shante we niki iyo ni ndimbi igira icyo. Shante wari gukora uburaka. Nawe akaba ari umustajeri muri company y'ubunyamakuru umwaka wa nyuma yiga ibya marketing. Ntabwo acyambara nk'abanyeshuri ahubwo n'abasigaye yambara nka professor. Mwibuka uburyo yabwiye CJ. Bagiye kujya mu kirori cyo guhikaza abanyeshuri. Hano na Veronica ubu babaye inshuti za hafi cyane kuko basangira inshingano zo kurera Faith. Basangira igihe cyo kurera Faith. Revera Cukuma ubu nawe ari hariga uburyo babalance ubuzima no kumurana igihe kirekire n'abana be ndetse n'umwuzukuru we Faith. Yankuye habi yo n'indirimbo yankuye mu byaha. Filime yo nuka ndabona igeze ku musozo. Filime igeze ku musozo. Njye mwumvaga ya Didier Manirakiza. Babwira ngo ndabakunda mukomeza kugira amahoro y'Imana. Bye. I'm not sure who I am, but I know I wanna be. Freshman year, oh, I still see it now. I couldn't wait to get up out that house, 'cause there's a world out there, and it's waiting just for me. How did I get to this place? It's just really amazing. I don't recognize my face. Feel like I'm going crazy. Okay, you win. I'm giving it. Help me, please help me. How did I get to this place? It's just really amazing. I don't recognize my face. Feel like I'm going crazy. Okay, you win. I'm giving it. Help me, please help me. How you doing, family? You said if I would believe that you show me your glory, please show me your glory. You said if I would believe that you show me your glory, please show me your glory. I believe, I believe, I believe. Now, Lord, please show me your glory. I believe, I believe, I believe, Lord, show me your glory. I believe, yes, I believe. Now, Lord, will you? I believe, so I believe in your word. I believe in your promise, yeah. Show me your glory. Yeah. You said if I just stand still, that you would fight this battle. Please show me your glory. You said if I just stand still, you would fight this battle. Please show me your glory.